Pipeman sing kumati sangkante sinakuanci ayo riksa disasarengan pupusti bari titena pupusti bari titena senete mah hiji warisan amat kudu dihargaan amat kudu dihargaan tong dipake kesempatan ikar bima kesusilaan jadi kantun mulai saya mau ularek mah bakia kia gomo bari salah sangka gomo bari salah sangka mantap enggak baraya tungtungna mantap cilaka pamiri kamala kawi nyomponna wirama seni abdi kapa apa Jokowono moal arek bobogogan deui ulah karapok bu semangat 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 abi ali
putus deui putus deui salajengna mohon cenah teh putus tali apa hajat kalibu benang di sambungkeun teuing putus cinta alah putus cinta hese di ubaranana salajengna kulana soal cinta kumaha ngaji soal cinta cenah mohon tong dipake kaulina mun geus maske hese maperkeun nana tapi emak aakson anu bageus kak sumohon tuh ulah re kata lancuran salala mun teu tahan sok bisa kaasup setan komo lamun apela di malam minggu ku teu ngerti sok tara dek diganggu komo lamun apana ika pajenal nu mana mohon haturan tos nganja kapegat hujan apa jenah kuka paksa kita balik isu-isu salaya tapi untuk aku maha api gaduh kabego jujur jujur puas cenah Kang Haji ah anu sanggup tangguh jawab moal kabur malah
nyangakeun ka Pajenal mohon dikirim Tapi lamun awas apa Joko Wono Joko kabogo Walo setengah hati setengah dua ayeuna mah ukur datang geus tara malire apa yuk salajengna sumohon cuk Anjing teh kamalang ate kumaha cenah Kang Aye pipimu yang wangi salajeng tapi anjing angka malire kakuring anjenmu jadi lamunan awas jadi man bahan harapan satu masuk tersangka kening dua awas tersangka mah salaya salajengna Cepi taksi iya abi no jangkung ali jangkung badag mandi juru si kentung sahur apa na ika seraku apa na ika aya kulah ku abi ente tari alah aya apa na jenal modi tili gigirna mani elenggi apa jenal aya sumohon modi tetep diharapna manusia taksir deui asaha cenah iya abi nu hidung sante hideung jangkung manawi sekraku neng piki alah ka abi tenika tina tobat apa na ika modi tili apa naik anu kirna mani mondi sawah di tukangna mani lenjang alah ayo
gede tade matang gerak tetep ku bapak teh masih antep taksir deui kasaha salajen iya abi nurada gelis mesa alah kumaha sok piraku jungjungan ku abi teu kabanda tobat ayu atuh orang lempah rerendengan ayo rendengan mau ngisin ke pami bapak ngajak bidang so gede Kamang tadae tangga Nukung sina Ate meli aya Mang Eye salajen Utang pangka Kekengalan Kane bongan Kabingung tamang ditung-tung Kasusama Kodai pisah satu masuk Ulumu lalah Hati bari Wah. hey Kusuma lalah tobat walah pahet janji melarek udar deui
sawan nyai kata orang lain-lain aja dengan kumapa payungan anak dan kanulah kehujanan kumaha nululan anak dan kanulah kakaedan sok pokok kaima najan hati ruca bojo masuk fitnah gambar baca papanggi jeung susah aduh enak asani ada isi saya rangkeng ade eta komo lamun rame noli kacape asa dipepende ka di sok dipalire mobil setan aduh enak ibu Mimi saya diundang lajo ninga rongkeng donto sok pokok kabojo najan capek ponyo ditunggu sang bojo bakat riuh red ngulang ge pohon mobil setan enak ada di sisi Bali ulah sok elotan tungtungan pohon ke Bali irang irang obat apa pamane alah iya irang jamparane jamparane irang mah jamparane alah iya ni pangapunten alah Kang Idit memana nyawa cepat harap
ni pengapura Kang Wasdi Dama Basrapati jaluk kurit yang mas jere pasane jere pasti ngati alah eling maka eling kang romeka ning bumi alah yang adis kuasa ora wisesa badane silang kuning 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 mantas ka lir kuku ngolongkong langit katutup si mega mendeng alah Kang Son nanjak gunung temurun jurang jero madi tanjati kawal-kawal gunung dower madi pencrok kang jurang jero madi tanjati oleh tole juga simba jale doite olah aman tobat ora doe nyelah saya gede-gede tole melas mari sinene ibu hajat anu bagem ora duwe duwi bae mari aturan kapondolor Kang Ujang cenah Cuk loh putrine kang ayu rupane Kang Ujang deui ora duwe duwi ngelamai mari putrine walah kang ayu rupane Neng Hilda putra mamah nu bager nu mana cenah ganding apa iku ka dadi asmane ibuku panyutra nu mana Cuk tele apa kus si ade tobat temurun apa Jokowono melas wae maring koncone di jaman jua jekelingan lana
gunung desa dadi rejo dene ora ilang gone padha loro Soloyong tobat ning kono tak cadangi sego jago yen mandu tak cilgi sapi kono sapa bisa nyawa gunung desa dadi rejo dene ora ilang gone padha loro lopo etah manak nyeri nyeri tei kunaon teu benar kudu sabar Soloyong berarti cerik sorangan ada lagi gunung teingat ini tisu muru balik suku abinara mukakan tulang berarti cerik sorangan ada yang panganten kote gak tei nyeri tabanan kajeng tutup pura ganti penasaran lupa ngelakini ngabicen gerak serakeun talak tilu sakalian aya naon daya kendatna aya naon disalirang kasono daya kendatna boleh bokal naik kena salit bokal jeruk kawin daya taimun kabayang baik daya tadede aras ngusapan baik daya hati cumantel baik daya rasa imut baik tobat alah oh ya tepu ini belanda buka ayah singgera kacang singgera kebanda 1 2 3 4 5 6 7 Kemba boy mas wesaku tambang dawa ditepuk telu tobat wonge kasih doyan gemuyu yen wangsul mah yen wangsul ulane hari liang Kang Mas aliang liu kembang jambe topo kete tobat ora demen Kang Mas mau ora ulung demen kabeh sopo sing nyantet ari liang Kang Mas mayang liu kembang jambe topo selayang ora
ora demen apa jenang mau ora ulung demen ape sopo sing nyantel ari liang kang mas maliang liung gembaja gembaja me rupo keteng ora demen panganten mau ora ulung nyangakeun ka panganten demen kabeh sopo sing nyantel gidik-gidik tobat awas awas sleting awas nyalaring cing kurang tarik nyalora kurang tarik awas jing mohon sesalim petani awas sasalimputan jajan ainu panjang baru dikurang arulin ucing-ucingan tobat susurian sasalimputan jajan ainu panjang baru dikurang arulin ucing-ucingan kuburan sasalimputan jajan ainu panjang baru dikurang arulin ucing-ucingan kucing sumput awas gemabadas nu barudet anu baraman anu badas gamabas anu beureut kamanin anu bodas kamawaas anu beureum kamanin anu bodas kamawaas membara patiga kayukan ayurang apalah dina bidang bangunan ayurang pertinggi dina bidang bangunan ayurang mempertinggi dina bidang bangunan awas saya panas awas
Siap Panibul. gunung Awas. Malang Banjar Patraman Banjar Patraman kadingaren Si Ate mulai mendap. masih ketone Bagus masih ketone masih ketone Janur gunung Janur gunung Sakulon Banjar Patraman Sakulon Banjar Patraman Ketingare Pajak Ketingare di Wong atas bagus pajak. gesik tekan Wong bagus gesik tekan Rama Rama Eling Eli Maka Eli Rumi Kang Ning Bumi Awas Lisus Panibul. kali Gedong jero Banyu mili Meneng sote Hati ini bola balerang ireng-ireng gamparane gamparane wong ireng sapa arane wong ireng sapa arane Hei, sapa arane hei, hei. Cing mohonah ciri khas Pangandaran ketuk tilu. Hai. Hai. Sok raji eta je alus. Alus ayeuna. Hai. 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 Lain-lain Hai. Nyata Hai. Daun awi Hai. Laja berem di tabora Hai. Lain bapaja Dapat jadiri penjaminan di Bagora Pak Hajat nu mana Pak Hajat? Hai. Daung Dede Bahajat tadi Bagora Hai. 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 Aya di mana Hai. 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 kalau Hai. Hai. nyaka Hai. Hai. dapat sire Hai. digantelan ku sapu tangan Hai. Digatelan kumik. ngadang ku bake kakuring nanya pirake Hai. kakuring nanya pirake Hai. Hai. daung
Hai Ayo hai 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 gajah menek ngalon mantu ngaliri separi ngawi dabima alim di kantun muli hai 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 pilih kelin acak corak mohon kana walan jenazah Marang di patian di tanah lelah kapok idola berjuang kami berjuang menanyarkan keadilan berjuang menanyarkan keadilan warga sedih padanya ada contoh lamun urang kapuk jupung pangante tebiti sit adikung orang suka urip pastimu aya kabimu apa Jokowono iroteng kampung puriu sauyunan tur sate babarengan tina gawe persatuan dimumole pastimu rasa capek adek masih yatna jaga budi jeung basana dapet teman sagirna ukur campur date saena hariring lain ukuri kagung anu maha wening koring ukur ngahaliri sugana jadi pangkeui sugana jadi pangkeui sugana jadi pangkeui kantor jembar diampurana apa aja ibu aja kantos jembar ampurana menyenang hati jula
bisa diukur sapandang sergentos hatemu bisa lipur najan mah ditulak tali aedi mau acara dabenan sutra sanajan digunta ganti mau acara jangan jenah mau acara dah jangan den orang sekauri cing moir buah namun orang Jatapura ulama namun orang anggur mah kini tamarah sangomu di pangeran anggur mah kini tamarah aku ilmu di pangeran janur gunung sakulon banjar patrom hati ngaren mau bagus gesik kekane bisa gampang ra bisa nyuli bisa nyawang ra tau nyandi neng mi pikir tengah ojo mendeng ra ngodang seneng janur gunung sekulon banjar patron ketinggaranmu bagus kesikukan ngira-ngira campanan baca dengan di baterai lasok di baterai lain-lain baca diri baca dengan di baterai janur gunung sekulon banjar patrom bagus kesikukan ireng-ireng jampanane wong ireng sopo arane Yesus kali kedong jero banyu melir menesote atine pular balera cangkir gading beluk tibane miring wis kesanti tinggal golek timani jambu alas jambu nekoni wis lawas ketemani arane wong ireng mah apa arane semua mone kuning wis lawas ketemu mani Jamualas palimanan wis lawas kula kedanan ireng-ireng camparane wong ireng sapa arane cocok kodong rambutan labojo rabutan janur gunung satu
tau nyandi besak nyawang ra tau nyandeng oh yo mas kono baik kodelengan oh Thomas Rama bisa gambang ra bisa nyuli bisa nyawang ra tau nyandeng bisa nyawang ra tau nyandeng yo mas yo mas yo mas yo mas yo mas lesus kali kedua jeruk banyune milih menang sote atine pular balera yo mas Indra Mayu kotane ayu taken janur bulan sepulan pancar patron kating arep wong bagus gesik tekane bisa kembang lah bisa nyulih
Kapanane kapanane ketemu tada dewekan ali-ale yang matane jolali karo koncone ojo lali karo koncone awas Mangaura sasarengan majenkeun mah seni kagungan majenkeun mah aji seni kagungan seni Sunda datu turunan ragi sabelati baja diremeke daduan anak pamugi Gusti ngaganja nyalametkeun Abah Sanjo di sadayana Jagalana, jagala raja